Wandikani wa mawira thiini wa thirikari njeru cia kaunti ukoretwo ukiingirio uteti wa gavana kwaga gukorwo mateguthutukania ikundi ciothe na ndurire iria ciri thiini wa kaunti citiganite. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza uria riu uri ugwatini wa kuhagurwo ni bunge ya kaunti iyo ni umwe wa aria maracukirwo kuheana mawira na njira ya kimenyano na kwaga gukuruhania ikundi ciothe, ningi kuheana wira kuri andu matakinyanirie ikiro, undu uria wacungiriirie minista 7 hari 10 aria amurite kuregwo ni bunge ya kaunti iyo. The first charge against the governor is nepotism, illegal appointments, unlawful dismissals, and usurpation of the constitutional and statutory functions of county organs. Mateta ota maya magukorwo andu matakinyanirie ikiro makiamurwo ni gavana ni meyumiritie kaunti-ini ya Kiambu, na kuria ona bunge iraregire kuhetukia minista 5 hari 10 aria marendekithitio. We cannot make a mistake of approving a nominee who has no knowledge of the department he or she is going to run. Naona uheani wa mawira maandiki akaru thiini wa thirikari nene ni utungitio mateta ota maya mate hari maritwo maria mamuritwo matiari na uthio wa gibũrũri, undu uria ucungiriirie mihango ya kumathurima bunge-ini ya gibũrũri ya berugamio nginyagia cira uria uri ho utuithanio. Bwana Rais, sababu alikuwa na wabunge, alikuwa na nafasi 51, hangepeana kila kabila PS moja, waliosalia aweze kujipa yeye mwenyewe. Kwa hivyo haionyeshi sura ya taifa. Na kurumirira mateta maya riu kamiti ya uiguano na urumwe wa gibũrũri ni uritie magavana kuheana mawira na njira ya uigananu niguo kuhoreria ngucanio cia kiuteti na kumahe kanya ga gutungatira muingi hatari na ihingica cia macira magoti-ini kana amwe aria mamuritwo kwaga kuhetukio. Hakikishe wamama wako pale, vijana wako pale, people with disability na hata watu kutoka other ethnic tribes wawe pale. NCIC yugite ni kugia na miario na gavana othe 47 niguo kuhunjia bata wa thayu na urumwe murutire-ini wa wira thiini wa kaunti. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.